Riboy District Congress Committee harangkat ka Jingyadon lang kinong yalam ka Jirang Block Congress Committee menta kasngi kelapadiang sengobha yo sitting MDC ka Jirang constituency uba Victor Rani harangkat kinong bodjong u Sha Ka Party Congress. Ya kete ka jingwan bat pynïasoh u MDC ka Jirang harangkat lang bat kiwe lapadiang sengobha da MG Karsanlor Presiden ka Riboy District Congress Committee ha ka Jingyadon lang u Vice President ka Riboy District Congress Committee uba Rocky Marwin uba day u kertong MDC na Omsning constituency uba Hadrian Khain Melimngap State Youth President ka MPCC ba Prangsing Singkli President ka Jirang Block Congress Committee bat kiwe kinonggit kam ka Jirang Block Congress Committee kumban siatu uba Victor Rani uday ubala job MDC na ka party NPP na Jirang constituency. Bat kate ke jimi no jong una ke parti NPP ban pynïasoh Sha Ka Party Congress kalanang aimen sim shishu ya ki pait ba nong kersian ke Kongres. Auria arja khatsau ngajok na ke Party Congress. Ndai alipik pol no sa kowe ke party. Amde de ka jing lekhan dona har ko por bikin mau arja khatnreu Adon ko to dipundo boy at Ramrashnong. Abo district council players apila pila flashback ita memory to be. Abo po bang yadon abo ka district council hagajing alam kung chief executive member ba PNC. Susyo kalawan yang kata ka Ain ban pendu yang kita di babam arnoloy. Ibn mau tarai. Dihatan hadin kata. Uji penyucai dungi belum burung nakan ia diuhi keseng sabdum kul sama. Nasuspend ya bak PNA bagi ya trace tidak sudah beri. Nasuspend ya iman se kumu perlok baik nilu lang nakan ia keseng Kongres. Ndai ba kami kunto ndai kadang kadang. Ani jadi kunto kadang kadang ba kunto sama di chief minister o suspend yang ni o perlok bagi itu rekan-rekan. Ini kadang ngaman se kami no. But hal kapor nombor ya send ya kawe ke parti ke my PDF. Dia kan dekat pada PNC. Yakun bak PNC mengenai ada apa yang dekat ini sitting MLA ini latih ngamdon show Sha Ka Party Congress. Jiwan si nakapol Sha Ka benongtong ini terhilang pada lokal. Haka jingwan ki bon se ala ko mo onto yan ya trying tang ni sin para lokal arja khatra ya rum NPP adai ka snem arja khatra but NPP bon bha ki party Congress le ni ko bat ya wan rum ko ba prestun tinsong Ngobhalang dhar, bat kiwe. Hal kapor ni yalung nadi founder member juga NPP lu. But military alda khatra alda arpulai. But ni sitting MLA lagi. Andai kapas ngosi kan pau itu baik ba haka kendai jadi ke November. Di pelong ya ka block meeting dengan NPP serta yang lainnya, but kendit kumbayo pelong saya angka na kendit parti leader. Iong ba minta uning sitting MDC dungi ada kan bujli no. Pagi pagi dah masuk sedang kata Sa kanong mga takang ba umlong the way you kajo art kajo life kajo kadai ka pre-planned conspiracy
bagi laya plan bah. Tengam smosi ang to biar. Haka alpu kunda tarik along the state meeting of the NPP for live ji. Kalau smosi show along itu Baswa kata meeting from the state level, itu ijui block members ibadan hak kata sendiri kenai tarik elect ya tentu yang state president bersetuju kesur bahawa itu tidak ada tiket umum koalisi itu. Lain je ilong kata state level committee trong cái NPP và thằng ta mang ka president le ka block ya pau ya ki kertong ka ba ya yo diam na ka block mo man ka district sorry na man ka district mo president ng district lo ka pau ya ki kertong na ka Jirang block ni kalapau ka kertong pada hari kita MLA dengan kurang dari yen bagi pempau dah, और का करते हैं इलाका बरबरी गमन बसुकोन ऑफिशियली नहीं करवाए रस्मोसी कलम का पempau में baru di block committee members di om ba MDC minta unum poin nasional dan IT. Dan napdeng itu di member of the state committee ki ông ba pale yi ne ka kam ye ki ban ra ko state level. Ye kata to nakhan mind to ye ha to live kari December. Nalai well ye ki katu kat ni parok MDC bang lei kundu ya state president. But hamta marsan lei mengi thought bringing it on live, but some patsom, the state president of Babu, a football jumping to the sleeve, football jumping to the sleeve, all of the block members, one and two, that we in position. On top of the Bunsa, I some of the state president.